Okay, Showbiz update live on Sompa night now. Yeah, let's talk Showbiz. So Sabre, Brown at Tanase, yeah, day and something in April live on Sompa night tonight. Brown, I be about call bro. Okay, me you now on swear. Be a kokama pa as usual. Christo yes was. And some baby or now watching some baby na. Look alike no matter so among some for be a PA. So I want to na watching na or more than strepe e wo and then so ba ko bi aba betum say ba na betum no no. So obezodi. Yeah, I want to hear. Sound was what they call. They see no. No they. Omokoche yeah can promise look alike no. Was na panta say here boss. Was no they ka so and yes atawale na ebeche. Ma omo beche no they ka 800 cedis. 38 million. That be I don't think say no correct. Because we have video no more. Video no more. He was mentioning Shatter. The issue is on police for ne befano na onim the internal police for no eba befano. But now we say shatter my beti asese shatter me omo beti asese. They should be very careful. Until na obi adwen say e shatter wale na ne oji ni bi oba fie na oba be chemu say ne yonko brebo bi ana one ni di agro na dan for ne dwen say see we gain fame any we need the scan or the 800 Ghana cedis ni nyina ye about phone or could free in a phone. What I say, obey kunkun na so botum. What I say, but social media who say we will be look alike and so now one Ghana kura uni bi. Etina is a sika ho kana no de ka 800 cedis. And then my one is I think I could say 8 million. My one is yes, and a pussy for bedroom tea and some my name from Mamu say shatter. And a more bedroom in Indiana, no, I don't say, and you know, and yes, at a wall no more or more bedroom and neon cobra bobia or then a car million watching and I more bedroom, more bedroom. Not the free look alike, I say, all right, so any young woman, some no sanity, young domosico above key, yen twice a day, and I will and send him na Yenina Bekai, a queer polo, yes, sister Rosamond Brown, sister Bajane, who such a minua, a will crumuha. Na ni nyina ne se ne oso na no si uso a obetwa wa yampia na ni oyi ne ho na ni twa awo kwapu ne so koyi ne ho kire ne ba na agya ye chi ne koto mu ma ho nsem be ye dagya wo kodue mu ha na nche bia na sister ko fa ma ya figu ne kon se si ade o de ne mo ma be pemfo nse pan na abofie na ni nyina ne se ne ba na okoworo ne ho kire no ne ba no e papa e ye nkramuni na sister ya okomu nya na onim se okodere ne mama ye kopem ho ama ya wa pati ase nso mumai odi apem wa wale ma ohu sade ade akwa akwa yes obe ne tai e na odi nsem bia ba betu ga se ne ho kire ne pa nse Islam som no e ma ne kwan e ma wonye ye niema bi wahu e ma ne yi ne ho te se na ne media ne so no obu dambares ke sa ho kire ba yes nti se no saa niema na oye ni nyina Islam som no e ma ne ho kwan e ma ne nyesa na me se wanka so beto samia de and Satama no road on Hono, no Utimia Sika. Say, unza time, no, na Showbiz, Nimbia, and Wasemba, about the pop, any YouTube, Neso, now unza you Kruma celebs, almost YouTube, name, my name be brave, any dues are hold on a ma or Muni ska, adverts, and my name, into the more now, Showbiz, in Womuna. Ye bodi Rosemono polo no na unya deals ne ma nema bebre na sisia no sanse akwakoye boachi bidi ode ne mo akopem ho a onya adaje nyi na wam ene ne ntwolo mu ni ntino
ama ni sikasem akofo. I see. All right, is that yeah twaso na ye twaso de awede de eno ane nipa desani untimi ubetimi asere bibia de tukwan niam mienu ena untimi nsere mfa ntukwan owede ene wosen na se wo ya baba wa wo ye maame na wo ho de mesro mo owede nkasa mo wo hwe me wo YouTube allow your body to talk, you know. Yeah, wo hwe me wo YouTube ne so na wo hwe me wo Abrante me ho akono ni nyina ye say hunu furu akono bofike ni nyina ye V22 body cream and ama me ho aye fefe saa no ampa wo hwe me otimu se kara ne da so V22 body cream no na nso V22 adaroma we no we use ya emma wo ne nso oben ni bibia tuntum sra kokko sra mesro ye mpa V22 ewo cosmetic shop bia mu na okodo okwa wo so pe V22 ubenya bi na wakwa akosra sra ma me bia ma hu no tokuro bi mu hu na nimpa adi ya ni se prekese ne nso oben eno ye kana mi hu yanka wa sa wo ni akora bi di nkomo na wo hyeda akora ne pe wasere wa na wa hyeda puru ani mo se ne nso obe ma me na ka se ne nso se wani Mr. Say nyanku bia na yesra wo pese ready ne kasama wo de no ane V22 body cream na wo nso ready en kasama because untimi nsra ready en fantu kwan bacho yemfe ye pene dodo mu a yemfe wo 050 wo use Vodafone na Mr. Tro number nya adaje na tro number yi ma me 050 127 6028 okay mesanti to be mo Vodafone for na mo nsanyi bi 050 127 6028 we use MTN other network ne so 026 441 0099 okay yanti wa na nkui FDA agia tumu osra nti ye ka cho se ne nso ben ni pimples ne sa na osra how bia ni achire da bi how bia ni achire amarede no etoso moton na keke fosu nwumtuni a krom ha wabagi ni din atwa krom ha nyina ahia tama na abrantie esiso no na ye mu bia fe na ye kwa me ho onhu amehu atiase osi mu nya nne oba abagi ni di atwa Ghana ni wiase afana nyina ho ahia na nne ena okoye interview of one okoye interview one of our media station ne ba akoso na o kire mu se enche bia bosome ba akọ edi animu na ne ba akọ etoaso which is August mu wa bebe obedi ni 25th anniversary in music which is about nyontu ni mu no wadi 25 solid good years nti nye last medium kono no nti sa abranto no ko ba bi na nti enche bia so last med beba mu ye den because so ka wa asem last med asem ebo mu ye den se media mu madwani nyina video mi na wa nkoye hwe na ko receive message of adi bi guni but and the ka wa asem last med adi beba mu last med me check the performance the same thing am yes mo de ye kidi mo de bin so kwa ma yuju na performance ye go to a time mo kra mo ka bi chire bisa and omo so the moment abe kan on so ko work on the performance nti onye ho adwuma nti o tomfo dem ba bi obọ gban gba eho na ho hia ne pa nti no Ghana fo bebire adwa no mpapa si wadwa ne pa KK for so and Joe Biden in 25 years right in the music industry. Hey. Also that yes you here now put to a pahin chesha obi nsomoda. Obi nsomoda. Hey. Ana mo fa wanu. Very say nyede. In fact, Satan no mo bonu mu. Kono menye no mo da. Binu mo ba ya shasieti. Obi mo ba ya ansana o ye den o shasieti. Ye hu obruni pen no free de nkatwabo. Ba branche no o hwe ne west na jack. Sorry now to me na me fari me ya sawa. Kokra mo mfere se o tu hwe ne ayen so mfere se de asawa be shim. Ye de be fam so say bam. Baba ye be bie ne te say ayi kronkron baba na fam so say kumo. That true me you make a guy. True me you make a true me before you wake up. I said, everyone must have got four. So, I said, on your beer. True me, true way. I dare say.
ya mie kwa na nka untimi mada ya mie puru na nka untimi wura dan mu da che sa kwada kra wa che nti KK for sooner ene ya kana asemi nti wo hwe screen so a nice gentle say okika ko be ni 50 so because say odini 25 years dia then and now our age in fact or share nyuma to us kra no 20 years it's be 45 more baby so why are there and I unim say nyon to phone so do to say board bofo e den ya amfie ni betwa bi ahim okay. The man is 62 clear nya boni just that dwenene na enya mai obi akokora pa na ogina hosa no aso the democrat says munyini da things are getting better you get to us one seven way to us na ebia ufiri nkran ufiri kumase na unim sunwa na oba bepie mu sunwane a mesro yemfre away ride and delivery for na omo good o the other time na my friend be na obama nchen so na was me pe omo fast na omo oh serious oko Google Play Store wo download omo app na away ride and I say omo so na wo rest wo do June July abron san ni mu ho no yes so from say see ya quick go quick to see ana maba ti baby apa so ko bia they will take you there in and out they kumi kura poni se nsu ato na abo be nan mu ho na wo ye import na import na bi o ba kunya ba na wo nso wo ko wo ye import akọ acha nti wo ye import na wo ba kunya ba masa wo be fa ka free abebubo post ni ma kwa kodu na time ko nti do nya twa we ma no pe do mu ane sa wala na obom se pan na wo bi eri yo ati ase nanso papa ne mehwe ne ba no Mr. Ford Mr. Ford you to say ne ba ne dia de pay ba fie so go si osumanja kese ngomba oyeke all right then tell say away for no Mr. Enye eno nko a wo moto omo ye omo ride motorbikes say bia woni moto e bi twiti say dem tie mini moto enche bi obehun say na misi away ride ni misi moto ni bi so na ene wo da aduane obehun na we o me dia ba wo te office na e bia wo pe aduane papa adi o da S back for na away for the bebre wo office kama ama won so wadu him e wo office so abofike yan to ansem ne so na look alike in sense em kro ya na aja eje nsere bi wo kro dua mu hai e na abrantie ya obi anyim no ne di ne kra po design o se kurum sikani abadi abetu dwa se wo a obeye ho setai bia so yan na me ye o se kurum sikani look alike so be sia o down no se kurum sikani no why na person like no na me bisa se no ye fame da ben o ye big da ben na bio na ye ka stars and se kurum no nka ho no dia beto o se wo bo ho musu be ye me look alike so be sia makuma as boys na abesi birim wo no mbe no mo se nkwan oh then now what we be look like you na above k papa bia no be ka se ne bakra anye te se wo obi also wanum we for how many years you know sometimes ne kwa na nyina ne sena wati no go ni nya ba akwa to me fie etwa so ne yankwa ofie ntwa so na watwi asem ba akwa trend wo kodua mu ha pa nipa ba akwa obi a ofa ofun ne obi hu ofa unya fa otete fun de obi hu ani ajako but the fear ne dey feel so over Facebook say see na be hwa fear na fe papa fear maku dunu 15 years and 16 years 16 yes dunsia 16 years ne dey see fear we so sa utim hu say ajako to grow see munya nne wa hu nti share with key soap Crystal Asafo key soap concert party na nye easy cry tinu se papa no na watching na on na media ni so ye ba na unim bibi da odi ni birthday na o invite stars ni bebre no bebre anko omo mu twasini omo a no mu twasini kuma wood for ni bebre anko na omo reason is say ne nye obi a na bedo nye obi anso na bepe wa ase enu ntina ne na media ne so say omo anko bi ne nkofo a etizi ne niema nsense bebre na yeda so re awie yi me ne na ntentan kese ne so na mekopie ba bi a oboy sikidi aba betu dwa se sika na aja kodi si mansion we no sa sika na aja kodi si mansion na abaye talk of the town obi e ka ho asem ni nyina firi NPP aban NPP say okodi NPP achi no mfa so kakra ono nso nya ya ne me na ayi afi wa be ka say mfa so nya ya no
Oh, but say yeah. So be the omo politics. Yes. And now they sleep in come sorry in come. But so no. Nyame adom na watimi amie ne we ya esole income na beka esole income no beka ne brofo say da be ne brofo no ma eba da be brofo no ma don't worry yourself to put bibi share da be eba be some of fleet na asem ye me ho brofo sem eti yeto ajako nsem no so ne ko yento ajako nsem so na nei koko ya ade bia eha okwabenane odesani nipa desani bia untimi ntena se nka so far as udi banku edi mo ne de untimi nka se koko ni uso koko no ukọ soro ba fom koko wo so enu untimi srew aduro ba akopɛ na me kan fam eno ane 3A co capsules koko aduro me ne bi gu yam anya afi na ebe fa wo yam ene te se nka o te ka mu ko ba bi ofiri adwuma ofiri ofie ba adwuma so na wote mu a ene driver kakra bi a driver nyina mo mesrew koko adwo we di ente sa emfa woyam obi besem na bese oye gentle se emfa woyam na kyenankwa ba be wura washroom ukoku wura amount for office na ene washroom pacho onkyere mba bia mo ayi no pacho da bi 3A co capsules ente sa koko no sa sisi wani mprekesia 3A co capsules ebedwiri ni nyina edi agu fom edi amount na ade ba konso a are ho ne se obehu obi no ade na no me realize ade bi na me kokuru abofke sister bi no odi manim maame no owo achinyam ewo aninyam in fact na nanim dua efe no so efe abof na me kwa se me na ka bi so na me gina ka na just na mpesa me hwe se de ote na me hwe se wagina ka na chi na ode ne nsafo na obeti na me se oh maame nyeme how mesrew sister so what me nka me na me di wachi na anu no mesrew beje ko Mose pharmacy owode okwa ade hia ne so obeka se wo pe 3A co capsules otona na wudwi ni nyina ni nyina be jai otona na keka wo a wudwi no ni nyina be jai wo keka ye no ama waja adwi me pa cho yem frɛ 3A co capsules for 0247 260 220 0247 260 220 nana wusu heba obenya bi wasana cap heba obenya bi ewo ho na so 3A co capsules a friend coco master yes ebe yi usisi yale ne sa na ma ni nyina e dey free ho kama all right yen fan sam ni nsie na ya bre na ya bia ne sa ya nsem no apem ha na nchia kese nkoma menua me wa fase akua vera o koto krom sa na miss kuku anso oton paint wo number 1 mu ho woni ukunu bra kwaku mechiamo mini Julia na fiajewa osuma inkru ene mese Mr. Isaac Asifojo mechiamo. All right, so yeah, but that's me sure so pass it through with Sompa Showbiz update. Yeah, the will be as well say we here this track you pe be cross over near the near Sompa Kumasi 93.1 na yakwakofa no siaka se one dia but don't forget to say we stay tuned because and akwaya ya word idea not just after the news kasi boba we pe nana poko px for some chair I bet now say with all the latest in some days so we are say hu but tibi no aka say hey same way near so they also had so because you are na wetie Sompa FM at the amaya na yetimi keeping it real because it pays to keep it real. Let's keep it real. That's right. Reality check.